Pozdrav ljudi! Ukoliko primijetite da vaš računar ili laptop radi znatno sporije nego što bi trebalo na Windows 11, kao što je kod mene bio slučaj, čak i nakon što sam uradio frišak format, znači friško instalirao novi operativni sistem i drivere, jedan od problema koji možete imati je virtualna memorija. Windows 11, isto kao i XP, ima bug da nekad ne zna proračunati koliko imate virtualne memorije, te vi morate tu ići raditi ručno. Sad ću vam ja pokazati kako. Znači ovdje u search baru kucate settings, prije znači bilo vam tu u this PC u propertiesu i u control panelu, sad to Microsoft tjera da bude sve univerzalno, da bude u settingsu. Odete na sistem, scrollate dole do kraja i imate ovdje u about. Kad kliknete na about, imate što morate obratiti pažnje install RAM, znači imam 32 GB RAM-a. Ovdje kliknite na Advanced System Settings i ovdje bi samo trebalo da bude na Advanced, kao što vidite piše Virtual Memory. Kliknite na Settings, kliknite na Advanced i kliknite Change. Evo ovdje je mjesta gdje možete da štimate vašu virtualnu memoriju. Ova kvakca bi trebala biti štrihirana i dok nju ne isključimo ne možemo ništa raditi. Kad nju isključite, prebacite ovdje na Custom Size i morate naučiti kako proračunati vašu virtualnu memoriju. Znači evo ovdje imate opis, kad dođete do ovog dijela gdje ste kliknuli na Custom Size, morate proračunati Initial and Maximum Size. Znači vaša initial size je 1,5 puta od ukupnog rama, dok maximum size je 3 puta od ukupnog rama, ali u megabajtima. Sad kad ovo znamo, možemo početi proračunavati. Treba nam kalkulator. I evo nas ovdje, znači imamo 32 GB memorije puta 1024, jer se proračunaje u megabajtima, znači imamo 32,768. Ovo je broj koji ćemo da upamtimo, puta 1,5, 49,152. Ovo je naša, znači, initial size. Sad to obrišemo, vratimo onaj broj koji smo upamtili, puta 3, ovo je naš maksimum size. Znači, kao što vidite, 98,304. Kao što ste primijetili, pišemo oko jedan broj, znači nema razmaka tačke i zareza. Sad, ukoliko imate jedan disk, ali ste ga podijelili na dvije particije, trebalo bi da možete naštimati samo C. Opet isti morate eksperimentirati. Ja, pošto imam dva odvojena diska, ja sam to naštimao i za C i za D. Kliknite na Set, OK, on će zahtijevati od vas da resetujete vaš računar. Nakon što resetujete računar, vaš uređaj bi trebalo da radi normalno. Nadam se da će vam pomoći, da vam je video bio od koristi, pa doviđenja, ostanite pozdravljeni.